Hayi ke sesiyaqhubeka ke futhi odabeni ulandela ngoba ziningi indaba zikaShembe akazivezayo kithi noma kimi nje ngoba ngisikhulumela mina imisebenzi kaShembe akayiveze kimi egcwalisa kimi ukuthi uNkulunkulu ngingadedi kuye kuselapho nje emzini wakithi uMagubane uShembe eziveza mina ngilapha kithi kakhulukazi ngizohlehla kakhulu ngizothi nje kancane uShembe kithi ngoba ngeke ngathi uvele ngokuhlupheka okwafaka kakhulu ukukholwa kithi kwangena ngomama ongizalayo nakhona umama ongizalayo ukukholwa wayengaqondile ukukholwa kaShembe kodwa wayehanjiswa usizi eyocelela naye ukuthi ephile kahle mhlambe nezingane zakhe phakathi komuzi agane kiyo ngoba kokuqala nje okwamfaka kaShembe uma ukufelwa izingane wayefelwa izingane kakhulu ngoba nje nalo ekhuluma ingane esingishumele yimi nginegama engihlonipha ngengikwazi ukukhulu engingilisho noma ukanjani ngoba negama lami ngoba nalo lavela ngakho ukuhlupheka nanokufelwa nokufa kwezingane zakwethu ngiyakhumbula nje ingane ebeyizalwa kakhulu yomfana ikhulu bengakanyana ishona kuzalwe enye futhi ikhulu bengakani ishona ikunjalo zaza u4 ezadlula kwami sekuqhamuka ingane egcineni ngasazeki ngoba zatholakala embili intombazana amabili aphila wona azogana nje phila kwathi makutholakala ingane yomfana kwase kuvalwa amehlo kophinde kutholakala ingane yomfana lekhaya ngoba mayitholakala vele nayo izokufa vele ingane ziyafa ekhaya yabe sitholakala ingane yomfana mayitholakala ingane yomfana base bethi abazali bami hey le ngane yomfana mayiphilile kuba siphiwe inkosi igama lami ke lasuka kanjalo ngeke ngisachaza ukuthi lithi kodwa nje lathi kwathiwa engane mayiphilile obesizele umfana hayi ngoba abafana sebeshonile bonke lekhaya le mayiphilile hayi kube siphiwe inkosi ngakhula ngiyaqake lapho ke ngoba nakhona isitolo seside nakhona kwaqhubeka ke isikhathi ngakhula nami ngaze ngaba insizwa ngeza lapha kwizweni laseGoli ngizoza amatoho akhambanga ke kahle ekuzameni kwamatoho ngoba ngagcina sengene egangeni ngokujoyina abangani ababi saganga senza lo mkhubo okuganga ke noma singababulalanga kodwa abantu sasitshontsha into zabantu abantu bakusuka lapho ke ngaba neshwa ukuthi ngashintshelana nabangani bami la eGoli sasiganga nabo kwaphoqa ukuthi ngibaleke ngocasha ekhaya mase ngicashile ekhaya ke iminyaka ngifuhlabe 4 years ngicashile ekhaya ngicashile ekhaya kanjalo sengihleli ngaqhubeka futhi nokubugebengu ekhaya ngijahe kodwa ukufika la ukuthi uShembe esezongithola ngoba uShembe mabe esezokuthola sekufuna kahle uyekhiphe kufaka ezintweni ezinye zobungozi mhlawumbe abanye uzothi umuntu uphume ngaphansi kwemonto kanti uShembe umfaka ngaphansi kwemonto ukuze ebonane noShembe mina nje uShembe ukuze ngimbone ngambona ukuthi ngife ngoba kube kuthiwa ngifanga impela kwakunzima ukuthi ngakhetha uShembe ngoba ngangikholelwa kakhulu emsizweni nanokuthi nje mina ngazi ukuthi nje akekho uNkulunkulu emhlabeni uNkulunkulu ufuneka uphathe mhlawumbe isibhamu ube insizwa kodwa uShembe ngokubona ukukhuluma enhliziyo yami ngabe se ngangena ukufa isikhathi ngihlele ekhaya sengibalekile eGoli sengicashe ekhaya ngibalekela abangani bami ngabe sengena ukufa uthi angikhulumela la sengihlele ekhaya la ngibalekile phela eGoli ngibalekela abangani bami badubulana abangani bami siyazana ngoba sizigebengu ukuthi ngoba ngicashe ekhaya nje mabe ngangibona bazongibulala ngathi mangise ngihlele ekhaya kwaqhubeka iminyaka kwase kufike ingane dadewethu ngihlele komuzi sasikomuzi lapha sihlele nabanye bafana ngasekhaya kwafika ingane dadewethu omshana izongibiza ithi malume ngithe khona abantu abacelayo lapha ekhaya ngama ngibuze ngane ukuthi abapha abantu yabe siyakhala ingane ngabona makukhala ingane ukuthi konke eyibonile imbi ezokwenziwa kimi kulabantu kanti ingane ibone ibhamu abantu befakela abanye bephethe ngezandla ngiyaziwa vele ekhaya ukuthi ngiyisigebengu hayi ngenyuke bangenyuke uma uyiNazaretha ngosikhathi leso uyiNazaretha ke manje ngosikhathi umama ngathi kangazi ukuthi uyanginikelela ngo20 cent esontweni ukuthi uShembe ucela ukuthi ingane yakhe iqoqo ngoba isigebengu
ayike ngenyuke mangifika ekhaya awunasi insizahlezi nqike ngendlu kagogo ingcedli nagogo ngaphandle ebhentshini udadewethu ngiyakhumbula kahle egulo ngasekho naye owehlezi endlini lapha ekitchen ngenhla wayebusile kancane isivalo elunguze kanje ngoba esebothi ubhuti odutshula phambi kwakhe ngiqondile kusho ukuthi uShem masekufuna ususeduze kwakhe uyakukhombisa uNkulunkulu bakhe ayike ngempela ke ngithi mangiqhamuka nje mabheka labantu bodwa laba bathunye bazombulala labantu hayi ngize ngingayi kibo lapha abanqe khona ngibese ngene endlini yagogo la mangene endlini yagogo kunenduku kwelapha niyazi imgibe yenduku khona umgibe ukuthi umgibe kuhla khona induku zensizwa ihawu konke nje ubhoko kuhla lapha emgibeni induku zami kanti mangisambile ngicabanga ukuthi ngenze njani ngiphume ngeke labantu labengibulala impela ithe inhliziyo mangabe ngingaphumi ngizoshona lapha phela kithi ngizobaleka ngishone kumasha ngale ngisameka nje ngicabanga ngoba esikwawi induku lapha aluka la kahlo induku hayi ngabodwa hayi ngiyahamba phela yabheda ngase ngiphuma kulezi insizwa ngani mangabe ngiqosha amaphambi kulezi insizwa ziphethe ikhwama encane lezi ezinye omunye ngaphezulu ikhwama encane usifake lapha isibhamu ngani mangiza ngiqosha mala ngenhlanhla yami laba abantu bathunywa bangazi kodwa bona batsheli ukuthi usibani walapha ekhaya ngifuna yena nje ngani ngisaqojeme bethi asazi noma uyena usibani walekhaya bese ngithi mina nguye kodwa yabona ukukodwa sekumele ulindeke manje ukuthi ukodwa uphetheni ngathi mina nguye kodwa lokho engizokufuna kimi ngoba kunento abangangithathile ebucayi sixoxelene sizigebengu kodwa lokho engizokufuna kimi ngihlela ukuthi bakumsomuluko omhlanje sizokuletha ngolesithathu bese ethi omunye asimshaye Tumunyai asimshaye etumunyai atlinde lesithathu etumunyai asimshaye yabona asimshaye baxabana bodwa labantu bazibalamlana bona bodwa sebexabana etumunyai asimshaye atlinde lesithathu baxabana bazibadikila bathi mangabe ngafika lesithathu ngayenza ngalento sokudubula bahamba bedimelisa kwathi ebusuku ngilele ngalo langa lelo kwathi kwakhulumizwi lathi thatha isihlangu sakho sokuvika manje ukuze unqobe izitha ngathi ngiyaqalaza isihlangu sokuvika ukuthi ngibheke ihawu aseke ihawu ngabo umnazetha omhlophe odongweni wathi nasi isihlangu sakho sokuvika thatha sona usigqoke ngasho ukuthi umnazetha ngephupho ngogqoka ngathi ngithi ngisethi ngiyababheka ngibona iqhamuka labeza labantu lathi lamhlanje ngebe kuye bazokubulala impela ngami mase ngifakela umnazetha beza lapha ngezwa senginamandla ngabakhomba komuntu bese basha bamlotha ngaphaphama kwathi mase ngiphapheme kwafika umbiko othi khona izinsizwa bezintathu kodwa bebathathu labantu bezokwenza hlokimi kodwa kunezinsizwa ezintathu ebesendleni zodubula omunye umfana bashoka isitori sakhona kwathi lo wesithathu bamthembile ukuthi yena ibhongo zofika eze show wasithanda ngilindeni kancane madoda ngisangena endlini encane ngene ehlathini mabemlindile laba ngaphandle beza ukuthi ehlathini qho abethi babheka abethi bombheka ushathatha isibhamu wadubula yena wazibulala laphela kanjalo ukudaba lami engisho ukuthi ke ingubo emhlophe yaqala kanjalo kimi ngaqala lapho kuyibona ingubo emhlophe uthi yangidinga angiphuthume ke sengizalana ke sengisa sengiyagula ke angithatha ingubo emhlophe ngalosikhathi ngase ngene ukugula ngangikhishwa isisu nje ngikhipha isisu angidli ngikhishwa isisu nje ngaze ngakhipha lokuthi manje mawungadli lokukhishwa isisu phela amandla phela aphela amandla angakabikho kwama-20 lakithi mangabe nje uyosikhulula wale ehlathini aphela amandla kwehlathini ngabuya kokunengadi kamama la komuzi ngangafakwe engadini kamama aphela amandla akuye engadini kwabusela isivalo angithi ke thayima lapho ngiqale ngalapha ehlathini distance aphela amandla ngase ngeza kwengadi ngamandla somuzi aphela amandla kwasekubusela isivalo kolanda umquba la emva kwesivalo aphela amandla kuyemva kwesivalo ngase sekonke sengwenzile ngube nje manje aphela amandla ngagula lokugula ukuthi umuntu angisakhona ukumbona umuntu olapho njenga udistance yakhe njengalapho kuwe nje angisakhona ukumbona sengimuzwa nje ngevoice ukuthi ubani lokhulumayo lokugula njalo ke ngiyakwazi
ngake ngagula ugulo onjalo umuntu usumuza ngezi kodwa ubhekile ungakhona ukumbona amandla amehlo imithambo yamehlo asakhona ukubona ubani aphela amandla. Ngiyakhumbula nje omunye umama ekhuluma ngizwe ethi hawu mamtsele ingane yakho ngazi ifele endlini ungayisinala lapha nje kazwana enyangeni uyozama ukuthi nje iphuze noma ibheme. Ngathathwa ke ngizwe ngendaba kuthiwa ngathathwa ke ngasabona emehlweni ngasolo nyanga. Kulo nyanga ngangisigule esigule kakhulu lapho kuba ngangembulwa ngembeswa udadewethu nje wayefika nawo ungasekho wayefika ezongishintsha ephethe ibhuluku efike bathi wayefike ngikhumulile ibhuluku engifake ekafike lela kafika nalo hambe nalelo lwasha ngithi ngathi ushabe ngamkhomba udadewethu lento akayelo msebenzi akayiwenza bathi wayefika ethethe emehlweni ethi edayi usacwayiza fike esho ke ekhada ubhuti usaphila ngoba ubesacwayiza. Kwathi ngelinye ilanga kwanje ziba emehlweni ukufa ke kufana ukuthi masukuvula le khetheni sunja ubone ngale ukufa into enjalo ngakubona mina ukufa ukubona nje ukuthi bese kuthi nje ubone sukwelinizwe ngabona sengikwelinizwe ngikule nyanga ngoba ngangihlala ngilele ngithe ngaba sengikwelinizwe lize ngangikilo ngafica kunolayini umude lo lwana ungasuka la mhlawumbe uye kuthuthukeni noma eJohannesburg. Mina ngangokugcina kulabantu babambe lo line lo subambe ulayini omude ulayini lo layini kodwa akukhulunywa kulo layini lo layini akuphushwana akungenelwana wonke umuntu ulindile kunosizi kuthule nje caka akukho umsindo kulo layini. Nami ngafika ngajoyina lo layini lo ngafika babamba lo layini ngahlala ngama lo layini uma ngithi ngiyabheka ukuthi kuyiwaphi kule kulo layini omude kangaka ngenhlanhla ngayibona into nansi indlu le ndlu leni ubona umnyango ongena khona abantu kulo layini lo futhi lo mnyango mawungena kulo mnyango awuthinto ngesandla umnyango wakhona umnyango ufika ume nje kanje wena umnyango bese uzivulekela wona makufanele uthi uvuleke ngesikhathi uvuleka uba usayizo ngangawe mawusilenda nje uba ngangawe mawusidudla na futhi uba usayizo wakho lo mnyango bese into ngaqaphela lo mnyango umuntu mengena ngoba ngase ngifuna ukubona kahle lo mnyango umuntu ongenayo ngaphakathi kwezwani ngomuntu ongena kulo mnyango akabuzo sixoxela ukuthi kwezwani ngaphakathi ngase ngikhoba ngathi ngifuna ukubona la ngiyangena lo mengena lo muntu lo mnyango umnyango wenza shock ukuthi mongena uvala masinyana engakaboni ngaphandle ukuthi kwezani ngaphakathi wavale kumnyango ithuba elide kwazi ukafika esigabeni sokuthi manje kungene mina kanti kusengena mina nje usezokafika udadewethu angani ngoba kungakusasa noma kwakunini kwaphela ufika ngelinye ilanga usezofika udadewethu zongishintsha ngebhuluku wathi uthi mina sengithule methi yathinta lamehlo la usethinta into nje siyithule lo okhuluma ubamba ulayini phela umuntu okhuluma umoya kanti akasekho lo muntu okhulumayo usengibamba ulayini mina sengize ngiyafika ke ngokugcina sebengene bonke akasekho semva kwami sekufanele ngene mina ke kulo mnyango kufike ngime kulo mnyango nami njengabanye nguthinta ungavuleki umnyango ngize ngiqale manje ngiqalaze ngibhekele ukuthi ngizoshona kwase ngisele ngedwa phela ngedapha ngaqala khona ngabona izwe kuthi kanti lizwe linjani lizwe akho ntaba akukho hlahla yonke into iyalingana kuthule kuthena ngabe sengibona umuntu okude ngathi yabona lo muntu olapha kuthi ngoba keze ngifike kuye ngiyofuna usize ngilele ngizoshona naphi manje kanti ngizofika indaba enkulu ngani ngifike sengizofika kulo muntu lo ngoba ifonile ebheke phansi lo muntu ngase ngizofika ngakuye kwasuka namanzi amakhulu phakathi kwethu wangaphesha nganganeno yangiphatha kabi lento lo muntu uzofika kanjani kuye wabe sevusa ikhanda lo muntu uvusa ikhanda nje uzutshala kuhlwe kusho ukuthi ungwengwe la ngasaba khona kunotshani kuphela bese ngibuka lo muntu omuhle umuntu ngenhlanhla ushembe ngangimazi kodwa ngimazi lehlabeleli lesasiphatha oma ngangimbuka lapho uthi ushembe unje ehlabeleli kusho ukuthi lo muntu engangimbona engaphesheya kwamanzi nginganeno mina engalena yena kwabe sekubuya leyo yamuntu engihlala ngimbona ehlabeleni sikamama efolile lenze nje ephansi lo muntu ngangitshethe ngomqondo wami asemhlabeni lo muntu uthi uyawasha bananka amazi phambi kwakhe wayesezwa uhlwe ungwengwe ngihamba engwengweni wasevusa ikhanda wangibuka omuhle umuntu kwasebuya isithombe somuntu engambona ehlabeni sikamama wathi lo muntu ngimazi laphi kusho ngimazi laphi lo muntu wasengibheka
kwamamatheka nami ngamamatheka ngajabula ukuthi lo muntu lona ngoba ngimbuka nje ngibuka uzongisiza engilike ngizoshona apha manje ngobathi ngabana bangena endlini wabe sengibuza ufunani la usho lokho ungaphesheya kwamanzi oliziba olumfula ngazi ngithi mina ekade ngihamba nabo bangishiyile bangena endlini manje mina umnyango awuvulekanga wabe sebuyela phansi lo muntu wabuyela phansi ubuya nendwangu enkulu emhlophe noma ishidi limhlophe wathi baba ngapha nangapha bangithi ishidi mina ngazi wabe sengibuka ngesikhathi esebuyela phansi ebuya phansi kanje esephethe ishidi kwavela ukuthi ugqoka ingubo emhlophende egcina emaqakaleni kwasuka nebhande lemnyama la akalibophela ibhande lemnyama umqondo wasubuya ukuthi konje uma ungizalayo methandaza ugqoka kanje ngoma phela uqholisiwe ubophe ibhande ka14 ngangazi ukuthi u14 kodwa ngangibona ibhande lemnyama elifana nikamama ngase ngijabula ngibona umuntu ngiyajabula wathi uyini wajabula mangabe ngibuka ngithi ngijabela ukuthi nomama ongizalayo methandaza ugqoka njengawe wase ethatha lendwangu emhlophe wathi inkosi kubusise umthandazo kamama wakho ukusindisile washo kanje wasebamba lendwangu enkulu wathi wayithintitha ngoba usukubona umuntu mhlawumbe sezokoneka makade ethintitha iwashing wathintitha wathi ishidi limhlophe kanti ngithi ishidi limhlophe nje ilento ekufike ngifica la ekholweni ilena nsuku ebeka omama la emahlombe uyiyo le ibambe kanje ushembe wethintitha ngesikhathi ngithi mina ngathintitha lokho nje lokukhumbula ukwenza ungaphesha kwamanzi nami nganeno kwamanzi kodwa ngesikhathi ethintithe leli shidi nowalendwangu emhlophe kodwa manje sengiyibona kwakuyinansuku umoya osuka kulena nsuku akayithintitha ushembe ungena kimi ngale kwamanzi ngithi methi kuthi ngifuthe kanje ngayithaya lemonto masuka liphela umoya malifuthwa umnikazi wemonto ngizwa kugcwala umoya kimi ngathi ngiyafutheka ngaze ngaphaphama ngiphaphama sekunenye insizwa ehlezi ngapha eceleni kwami sekhona insizwa namanje ethunywa umndeni wakomagubani wakithi ukuthi izosolva kanjani indaba yami esidumbu sami sengifele enyangeni lo mfolo wakahlela yena kusonto apostolika kasonto ngelibandla kodwa ngokuhlobana kwayithunywa njengehlobo sakithi ukuthi eyoza ukuthi base ngishonile kuzokwenziwa njani ngathi mangiphaphama lapho ngimuzwe ethi lo mfo hawu kwavuka umqondo nami uthi ngikuphi manje la manje ngiyabheka kubi lapha khonkothi ingcanga manje kukhala amaqhude kubi nje into ongayazi kunomsindo futhi ngoba lapha ngangikhona kwakukhuluma ushembe kuphela nginami ngimphendule bengekho umuntu okhuluma kungakhonkothi lutho inja kungakhali iqhude kungakhali inyoni kuthule ethe cwaka kwakukhuluma izwi kaShembe kuphela ngisho ukuthi ngaphaphama ke lapho ke ngisadidekile emqondini ngikuphi manje futhi ngase ngiba sendoneni ukuthi embi kangaka la manje ngiye ngibona ukuthi bekuthiwa angiphaphamanga ngagcina ngihambile emhlabeni ngabe ngangena ezulwini ngoba kakukuhle lapha ngangikhona ngingakaphaphami nje kungena kule ndlu le kulomnyango omunye umuntu engambona kulabantu engangabazi khona ngambona umuntu ozosigoda isibongo sakhe ngoba wagcina eshonilena umama lweselapha ngathi mangabe ngiphaphama lo muntu longakaphaphami ngambone ngena kulomnyango wamvulela lo muntu wangena lo muntu kwaphinde wangena abanye esengenele lo muntu lo ngeke ngisisho isibongo sakhe ngoba wangakithi wagcina eshonile mangiphaphama ngiphaphama lo mama ngimuzwa ngezwi uthi hawu nathi siyafika nje besobona kwasibanibani umfana khona kaguli usho lo muntu engimbone ngena kulo yamnyango uthi uyagula kanti ngapha emhlabeni uyagula ngale usengenile lapho engabona khona kuyenzeka umuntu ethi uyaphila la kanti ngale wena usungenile ngale lo yamnyango sekushoda nje kuphela ukuthi mhlawumbe uphuma lo shayso imoto noma mhlawumbe ngophuma laba mhlawumbe bese uwe ngoba bese wena kahlathi usungenile ngale yabona bayigcina hambile lokho kugula lokho nje bebakhuluma ngakho ngesikhathi nje ethi lo mama lona besobona ubani akaguli ngithi mina awulona ngimbone ngene kulo yamnyango sengiphapheme kodwa ashona ngishilanga kwakhala ukuthi useshonile ongabotho akathi bengena kulo yamnyango abantu ade befa kusho ukuthi nami bothiwa ngiphaphama nje ngabe nami khaliwe kithi vele mina ngaphaphama vele sekukhalwa kithi ngenhlanhla ke ukukhala kwabuye kwaba nenjabulo bangaphaphama
Ngaphatheka kabi sengiphapheme lapho sengiqhubeka izinsuku longilulama enyangeni. Inyanga ngathi ifuna inkomo yayo 800. Yangiphatha kabi ke lento ngoba mina ngibonile ukuthi ngivuswe ubani. Kodwa kwaba imfihlo yami le ngoba ngingazi ukuthi kwenzekani ngami uShembe nolayini ngubambile kuhlanganaphi. Lento izobuka manje mangabe mangibuya lapha enyangeni sengiphila ngoba ngiyakhumbula enyangeni angiphumanga kahle ngeqa. Ngakho sengeqise ukuthi ngifuna ekhaya manje ngoba ngiyabona phela ayikho lento manje mina ngibona uShembe la ngiyaphila futhi manje ngabuyela ke ekhaya. Mangifika ekhaya ngenhlanhla kwathi ngo-October ngiyakhumbula ngo-October kwakuye eJudiya. Ngafike ngixoxa ukuthi ma ngibone kanje uShembe kanje wajabula kuma uNazaretha vele. Hawu ngiyabonga mntanami, hawu shuthi imnikele yami bizwakala imthandazo yami iguqo zami. Wase kwakuzohamba intombazane kaZwane iyohlanganiswa eJudiya yayintethelelo iyohlanganiswa eJudiya. Umkhonyane wayo wayikhiphe ikhumbi yamahala ukuthi obaba balentombazane nabagcotshwa iphezelo intombazane iyohlanganiswa. Wasethi ma nawe mntami ke nawe hamba uyozibongela kuShembe. Nathi ishumi uyozibongela uShembe uvusa usufile. Nami ke ngagibela kule moto saya khona ke ngiyonikela kuShembe ukuthi ngiyozibongela. Ayixoxa mana sithi emontweni ngoyesethi ha siyaNkulunkulu ngithi ngenhliziyo ibasibanamanga abantu baNkulunkulu umuntu ngingazi nami ukuthi kuyiwapi ngaphela ngiyakusheka uNkulunkulu. Kwakulihlani ngiyakhumbula. Uthi omunye ha siya lapho ngisho inyoni zakhona ekhuza ingcwele ngithi mina ha uzwa abantu bakaShembe banamanga kanjani. Uthi omunye ha siya endaweni enkulu ngisho ihlahla zakhona ekhuza ingcwele ihlahla. Safika ntambama ngolesihlanu ngo-2-3 sanofika nje sehle emontweni kulalathi izwi bonke bafuna ukubona inkosi iphumile ngaphandle baphutha umbonikela. Ngagijima nami ngihamba nensizwa kaZwane ayozinikelela okwakuthiwe nakithi izodutshulwa ngezinto naye izenza ngazenzani ke safike saguqa nathi uthingo lahleli uthinga ngiqala ukubona hleli the yabona nazi impende ngani ngifika ngomqondo wami semhlabeni ngoba ngangisathola umqondo ubugebengu ngingakahlukanisi kahle ngoba phela khumbula ngigule kade ngisigebengu mina mangivuka ngivukela ukuthi ngizoqhubeka ngezigebengu mangifika ngidele ishumleli ngificwe idemoni ngaleshumuleli kama uthi uma ngozibongela hayi akazi ngizoveke ngithi mina kuShembe ngizothwala mina ngazi uShembe phela inyanga phela uthina sazi uShembe inyanga sazi uNkulunkulu ngithi mina uShembe kuthiwa inyanga enkulu abantu bakaShembe bathwala nami ngizofike ngithwale kaShembe ngani ngifika nje ngiguqe kanje embengeni uthingo longibuka nje ngamehlo ngezwe kushobana umqondo kimi ngazwa manginikela sengibheda ngithi ngizocela ukuganwa. Lathi uthingo Nkosi kubusise lakhuluma nje phela lathi Nkosi kubusise ngani mangisukuma nje ibanga encane abuya umqondo ish ngathi ngiyajika wathi omunye umwela duze umsho wathi hayi uqedile hamba ngathi mina ngibhedile angishongo lokho kade ngifuna ukusho mina wathi hayi wena uzogana ngathi ufuna ukugana uzogana impela wena hamba uqedile kufanele ntungagana ngizogana obani nini kanjani nje kanti ukuthi sawugulile yini lutho ngangumfanyana nje hawu ngahamba ngidumele enhlizweni ukuthi ngisokuthi ngaka ngizongibheda nje ngizofuna ukuganwa mina ngizofuna umcebo kaShembe kodwa ngitshela ukuthi into eyodwa into yokuqala ngathi mangabe uShembe sengena umoya ukuthi ngikholwe into yokuqala yafika sengikhetha inkosi yamaNazaretha ngafike lo thando ukukhetha inkosazana into yokuqala nje ngabe sengakhetha inkosazana engenalutho ngakhetha inkosazana ngabona kuhlanganiseka ngakhetha ngashadelwa ngathatha into ehlaza ngalo yamnikela ngathi mina ngiyabheda kanti uShembe ubona umqondo wami ukuthi ukuze kulunga izinto angigana yabona lana ke sengigcina ngithe abantu bakaShembe bathe uyala siyalapho ngisho inyoni zakhona ekhuza ingcwele nehlahla zakhona ekhuza ingcwele ngathi mina abanamanga lalela olesihlanu hayi kulalo ekseni ngesabatha kanzophuma uShembe uzophuma noqobo uhlangano wawuvala angimazi uShembe ayisifike yena izihlahla seduza seJudiya zahlangene the sathi mahle nje khala upiano ngezwe kusibuzela inwele ukuthi angihayize ukuthi kwathi ngithi we angazi ukuthi ungenwa yini angazi ngenwa yini kwathi mangabe sengizokukhuza into kwingcwele amen ngasephuma uShembe ngezwe mayifika inkosi ihlala bakuthiwa wingcwele uze ihlala sithi amen kusho ihlahla phe kwami abantu bakhuza ingcwele ngibuka ihlahla manje ezithi amen kwanomoya ihlahla lakhuza ingcwele nenyoni zakhona zijabela uShembe yabona engisho ukuthi ke namhlanje uShembe ngithethele ngangithi banamanga ukuthi ngisho ihlahla makufika uShembe zikhuza ingcwele ngisho inyoni zakhona